Sadašnja futuristika v 5 priča. Priča prva. Prehlada. Prehlađen čovjek, a mora do doktora i da ne bi izlagao druge riziku, odluči da stavi medicinski povez preko usta. Na ulici ga ljudi počeše čudno gledati. Neki su se sklanjali. Jedna žena vrisnu: "To je pedofil!" Nekoliko dobrih građana, potaknuti ovim muzikom, skočiše na čovjeka, a jedan ga dokači posred nosa. Puče pi nos i krv natopi povez. "Vampir, vampir, jede ljude!" vrištala je ona ista žena, valjda ne baš dobro zadovoljena. Nasta opšta bežanija, što omogući čovjeku da nastavi dalje. U autobusu nisu htjeli da ga prime. "Beži pederu odavde!" uzviknu iz busa nekoliko ratobornih muškaraca. Taksista odbi da ga vozi. "Sa pijanim i ludim ne radim." Proba sa drugim, ali samo dobi preteći odgovor: "Beži dok si čitav." Morao je peške do bolnice, a ne baš ni blizo. Dok je išao ulicom, čuli su se razni komentari. Jedna stara Banja Lučanka diže glavu i zavapi: "A, Banja Luko, šta si dočekala da ti seljaci rade?" Neki Englez na slabijem srpskom upita svog prijatelja: "Ili kod vaši muškarci nose ferođe?" "Ne znam, ovo su Bosanci, svašta ima kod njih, mi ih zovemo glupi Bosanci", odgovori mu Beograđanin koji je bio sa njim. Drvarčanin se obrati drugom Drvarčaninu: "Vidiš kakvi su, stoka bez repa." Jedan knežopojac dodade: "Ovdje sam 20 godina, a još čovjeka nisam video." I ovo nam je prestonica, nije mogao da sakrije svoje gađenje jedan Romanijac. "Otkako su pokrali vlast sa Pala, nema više ni Srbina ni srpstva. To su kosmopolite," nadoda Crnogorac, "ljudi bez korena. Kad je ovdje bilo Srbina," poveza neki iz istočne Hercegovine, "ovdje su slučajni Srbi." "Hercegovno ne kenjaj," naroguši se Crnogorac, "samo može biti čovjek kako je iz Morače i Srbin ako je od Vasojevića." Hercegovac zašuti posramljen što nije iz tih krajeva, a onaj čovjek ide svojim putem, ni ne čuje ove komentare. Ne čuju, ali naiđe nekoliko skinsa i jedan viknu: "Evo Jevreja!" "Jebote Jevrej, otkud Jevreji ovdje? Vidiš da nosi ko kapicu, mora da je Jevrej." "Kakvu kapicu, mora ono kad nosi na licu, jesi ti zdrav, to je balija." "Ma šta ima veze," viče onaj prvi, "ajde da ga prebijemo." "Murja, murja," zavika treći, na šta se svi razbežaše. Ali pandurski auto naglo stade pored čovjeka sa poveza i iz njega istrčaše policajci. "Ličnu," viknu krupniji, a bojica stali tako da su čovjeka blokirali. Čovjek posegnu u džep, a drugi policajac dreknu: "Samo polako, pa šta ćeš da izvučeš, imam te na nišanu." Čovjek dade ličnu: "Ime i prezime?" "Tako." "Ime oca?" "Tako." "Gde stanuješ?" "Tu." "Jesi osuđivan? Jesi imao posla sa zakonom?" pita policajac, a čovjek odgovara, a već mu se muti od visoke temperature: "Da proverim." I nazvao on policijsku datoteku: "Imam ovdje tog i tog, stan tu i tu, imaš li nešto za njega?" U tom se čovjek srušio od slabosti. "Jebote on, vidiš da je mortus pijan," reče drugi. Ništa mi ne treba nesporazum," govori policajac svojima na vezi. "Pa šta da radimo s njim?" Šta da radimo? Nećemo valjda vozikat pijance u stanicu, ajmo." I odvezoše se njih dvojica. Čovjek se pridiže na kolena, a neka mlađa gospođa, vrlo doterana i sređena, ga zaobiđe ulazeći u svoj džip kraj kojeg je pao. "A ovih prosjaka ne može pošten svetne da ide ulicom od njih." A pošto čovjek pokuša da se pridrži za njeno usjajeno vozilo, ona vrisnu na njega: "Ne diraj, stoko prljava!" i šutnu ga skupocenom čizmom, a onda reče sebi: "Još će mi majmun ispredati ove italijanske cipele, morat ću opet do Milana."
uze mobilni. Mama, reci tati da komunalna policija ništa ne radi. Jedna bitanga mi je pokušala na parking mjestu da grebe auto, a kad sam ga opomenula, isprljao mi je nove novcate cipele, one što sam išla kupovati prošle nedelje. Užas, na što se ovaj grad pretvorio. Molim te, neka tata dobro ispegla načelnika komunalne policije. Više se ne može od smeća ići ulicom. Ajde, ljubim te, idem sad na kozmetiku, a zvaću te kasnije. Ona se odveze, a čovjek se nekako ispravi, prljav, krvav, sa povezom koji nije bio skinuo i skupi snagu i prijeđe još tih 100 metara koliko mu je trebalo do poliklinike. Medicinska sestra na šalteru izbeči se u njega i ne sluša šta on priča. Neka, samo vi pričekajte, sad ću ja. I na druga vrata izađe i brzo dovede dvojicu portira. Evo ovaj, pokazao čovjeka. Pođite sa nama, čvrsto mu naredi jedan. Ali ja, pokuša čovjek, ali pošto oni to shvatiše kao odupiranje, jedan mu savi ruku na leđa, a drugi ga udari u stomak, a drugi put već i u glavu i ponesoše ga žurno pred glavni ulaz gdje su čekala kola hitne pomoći. Veži i vozi. Gde? Psihijatrija. Priča druga. Uređeno zdravstvo. Zdravstvo je sređeno i uređeno. Policija privodi pacijente. Na dojavu građana, na sumnju ili istraživanje policije, a ponekad se pod tim pritiskom i sami bolesnici prijavljuju lično. Neka se sprovode opsežne racije u manjim naseljima ili većim gradskim kvartovima, povremeno u redovnim razmacima, ali nekad iznenada neočekivanom gradom kruže vozila sa razglasom preko koga zapovednički glas sudla: bolesnici, okupite se sutra u 11 časova na trgu tom i tom. Policija bi u međuvremenu budno osmatrala i po uznemirenosti prepoznavala bolesnike, koje su onda hvatali i odvodili doktorima u zdravstvene ustanove. Najviše su hapsili policajci u civilu, jer je tako bilo lakše prići sumnjivoj osobi ili skupini takvih, ali su i zdravi građani imali pravo, kao savjesni članovi društva, da love sumnjive i zato su bili dobro novčano nagrađivani, mada nisu javno pohvaljivani, da bi mogli i dalje da uspješno obavljaju svoje građanske dužnosti. Ponekad bi se ispostavilo da uhvaćena osoba ne bi bio bolesnik, ali s obzirom na ugled policijske i doušničke službe, kao i isplaćeni novac građanskim lovcima, doktori su brzo rješavali takve slučajeve i to su postajali teški bolesnici sa svim simptomima dotične patologije. Normalno, nakon svakog oglašavanja iz auta bilo je i onih koji bi se okupili na određenom trgu. Njih su u grupama odvodili do zdravstvenih ustanova. Doktori su ih sortirali po bolestima, pravljeni su njihovi profili u elektronskoj bazi podataka, davana su im bolnička odela, a većini je davana i žuta traka sa crvenim krstom koju su morali da nose oko desne nadlaktice. Davano je većini, ali ne svima, jer su najteže bolesni i stare osobe skidani do gola, sve im je oduzimano i odmah su upućivani u krematorijume. Ostali su odvoženi u koncentracione logore. Tamo su doktori na miru nad njima vršili eksperimente u korist nauke i još boljeg stanja zdravih članova društva, jer je zdravstvo bilo potpuno uređeno. Priča treća. Dete. Žena je vrištala: dajte mi moje dete, dajte mi moje dete. Plakala je u očaju i nemoći i zaletala se na ulazna vrata kroz koja su je upravo izbacili. Muškarac koji je bio sa njom i zajedno sa njom i izbačen iz zgrade nije ni pokušavao da uteši, zaustavi ili pomogne ženi. Osjetio je veliku nemoć i svu uzaludnost, seo na pločnik, skupio se i gorko plakao. Bila je to zgrada porodilišta iz koje su upravo izbačeni. Njegova žena se tu porodila, bila je to zakonska obaveza, porod je morao da se obavi u porodilištu, u protivnom bi policija i socijalna služba oduzeli novorođenče i njegova dalja sudbina više nikad nije bila poznata roditeljima, dok bi roditelji bili razdani, njihov brak poništen, a oni slati na višegodišnje zatvorske kazne uz obaveznu sterilizaciju. Porađanje se naravno plaćalo. Ono što vam je najdraže koštalo je i najviše.
Ginekolozi su bili bogovi, a njihove zarade su bile basnoslovne. Ljudi su morali dolaziti, a mnogi nisu mogli platiti cijenu porođaja, čak i onda kad su mislili da mogu, jer su doktori mogli slobodno da odrede cijenu, već prema tome da li im je izgledalo da je to dete od izglednih, lepo građenih, zdravih, a uz to i inteligentnih roditelja. Mada je više bio važan izgled. Ta deca koju roditelji nisu mogli da otkupe, postajala su vlasništvo porodilišta, pri čemu je svaki doktor imao svoju ergelu odgajane dece. Ta bića su uzgajana za prodaju, na licitacijama, po unaprijed dogovorenim narudžbama ili na slobodnom tržištu. Trgovalo se njihovim organima, njihovim telima, ili su prodavani porodicama, seksualnim pohodnicima, ekskluzivnim javnim kućama, naučnim laboratorijama za eksperimente nad ljudima. Svaka mogućnost je dolazila u obzir, ukoliko je kupac mogao da plati, jer je svako porodilište moglo da raspolaže svojom imovinom kako hoće i prodaje kome hoće. Svetinja vlasništva se strogo poštovala, a ovaj bračni par je bio izuzetno lep. Visoki, vitki, mlečne puti, bujne kose, čvrste i pravilne građe. Doktor je već odavno imao narudžbu jednog supermilijardera koja se nikako nije smjela propustiti, pa ostvarenje njemu doktoru će doneti ogromno bogatstvo. Da, bogatstvo, kako to lepo zvuči, zato je čitava njegova ekipa dobila precizna uputstva šta da se radi i kako da se postupa ako se i kad se pojavi neki takav par. I čim su oni ušli na vrata, već je njihova fotografija stigla do doktora, a potom i do milijardera. Da li ovo odgovara, upitao je doktor. To, bio je oduševljen milijarder. Sa parom su postupali najljubaznije što se može, sve im izašli u susret, sve želje ispunili, sve najbolje što su imali, to su im i pružili. Svi u tom porodiljskom timu su znali da će velike pare i njima stići, a kako i ne bi tako nešto očekivali. Svi su sve znali šta je najskuplje, a upravo ovo novorođenče bit će odgojeno i uzgojeno za to najbolje, najskuplje, jer kad milijarder dođe u stare godine, njegova glava bit će presađena na mladićevo telo. Majka je i dalje vrištala i lupala u vrata. Izašlo je obezbeđenje i pretuklo nju i njenog muža koji je pokušavao da je zaštiti. Došla je policija i odvela ih pod optužbom za remećenje reda i mira, za napad na svetinju porodilišta, za napad na radnika obezbeđenja i oštećenje njihovih službenih palica. Biće to duži boravak u zatvoru. A negde u nekoj odaji, u nekom krevecu, obeleženim brojem i natpisom prodato, plakalo je svojim malim dečijim glasićem jedno detešce. Nikada neće da učiti reč mama. Priča četvrta. 20 milijardi. Bilo je 20 milijardi ljudi, svi su imali automobile, mnogi i 2-3, Peugeot i Mercedesi, a podosta Ferrarije i Lamborghini. Svuda su išle super brze ceste, a super brze pruge su se koristile samo za prevoz tereta. Polovina je imala i svoje vlastite avione, a aerodroma je bilo u svakom naselju za veće ili manje avione. Svi su jeli teletinu, većina i svinjetinu, a vegetarijancima su na raspolaganju bile ogromne količine biljne hrane. Kukuruz je imao rod do 10 tona po kvadratnom metru. Jeste da nije bilo mnogo kvadratnih metara, ali su zato prinosi bili izvanredni. Plate su bile ogromne. Svi su neprekidno ljetovali, idući sa plaže na plažu, iz hotela v hotel, sa jedne turističke destinacije na drugu i tako stalno sa mnogo provoda, pića, žena i muškaraca. Poneki su nekad i odlazili na posao, ali uglavnom da direktno podignu ogromne plate ili dobiju beskamatne kredite. Krediti se nisu vraćali, nije bilo potrebe jer je para bilo za sve. Svi su imali zlata, neko kilo, neko 10, a neki 150. O srebru se nije govorilo toliko jer su ga svi imali nesrazmjerno više. Žene nisu rađale, uglavnom tek poneka i ponegde. To se smatralo primitivnim zaostatkom biološke, nenaučne epohe i očekivalo se da će ta ružna navika brzo da iščezne
pogotovo što su na nju bili veliki porezi, odnosno samo na takve nenaučne i nesajentološke navike postojao je porez. Takvi su morali i da stvarno rade, a odmori i provodi su im bili znatno smanjeni ili potpuno uskraćeni. Deca su dobivana iz epruvete, veštačkom oplodnjom, a do zrelosti su ih odgajali doktori i razni specijalizovani naučnici. Nije se išlo ni kakve škole pa ni studije. Sve znanje unosili su naučnici direktno v mozak putem elektroda i stimulisanja određenih delova mozga. Niko nije verovao ni v šta. Odnosno, svi su znali da je smisao života sreća, a ona se sastojala od jedenja, neprekidnog jebanja i stalnog sunčanja. A da, bilo je malo i stimulisanja elektrodama. Svi su bili sretni, po čitav dan, a po noći naročito. Niko nije umirao. Jer kad bi se iscrpile mogućnosti dejstava na gene i umanjio efekat sredstava za podmlađivanje, jedinke su zaleđivane i slate v orbitu iza Marsa. Bilo je tamo već više od 100 milijardi zaleđenih ljudi koji su čekali da nauka reši probleme nekih bolesti, starenja i večnog života. A kad se to desi, nauka koja sreću donosi odledit će ih da mogu opet da se jebu i sunčaju večno, jer je to nauka o sreći. Priča 5. Vozač. Vozila su jurila, automobili su prestizali jedan drugoga. Niko se nije obazirao na ograničenje brzine, ni policija, niti kakva druga vlast. Trebalo je pokazati auto i njegove sposobnosti. Pešaci, ti retki nevozači, pretrčavali su na pešačkim prelazima. Vozači su dodavali brzinu, ali su pešaci nekad u zadnjem trenu uspevali da izbegnu udar. I vozači su bili naivni. Pokušavali su da udare mlađe i fizički sposobnije prelaznike koji su se usuđivali da krenu preko ulice. Ganjati takve, to je već bila sreća, jer su ti pešaci imali znanja i telesne sposobnosti da uspešno pređu. Stariji, ako nisu vozili, sedili su u kućama ili pred njima ne prelazeći ulice. Sve što je nekom trebalo, a morao je preći ulicu, platio bi nekom od vozača da mu uradi. Tada su se i vozači morali paziti, jer bi nekad morali da parkiraju i izađu iz auta, a to je tek bio lov, zgaziti vozača. Ipak, kako god i kako ko, moralo se prelaziti, tako da vozači nisu bezrazložno jurili, divljali i pritiskivali gaz do maksimuma. Neki su se čak hvalili da su skinuli kočnice i da kretanje regulišu samo gasom. Mnogi su im se divili, a svaki vozač se trudio na svoj način. Drugi su se služili lukavstvom, voze polako, polako, a kad se primaknu nekom prelazniku, onda naglo dodaju brzinu, naglo i stižu ga na pešačkom, gdje prelaznik posle zauvek ostaje. Jer oni koji nisu imali sreće da ga pogode iz prve, gaze ga makar iz drugog puta, da bar mogu da upišu u svoju karijeru da su gazili. I tako dok ga ne opere cisterna. Međutim, makar teži, jer su joj se pešaci više nadali, bio mnogo slavniji drugi pristup. Cesta u sred grada, duga, a potpuno ravna. Vozač stane na početak nje i turira bilo šta od auta, a najbolje ako je Ferrari ili Lamborghini. To podiže ugled. Oko ulice duge poredaju se gledalci u špalirima i čekaju da vide šta će se desiti. Onda vozač kreće. U par sekundi i nekoliko desetina metara postiže ogromnu brzinu. Tad plaćeni, a više neplaćeni pojedinci iznenada, ali u pravom momentu guraju neke od gledalaca na ulicu. Razulareni vozač ih tare, gazi, baca u vazduh i sve to u trenu ispred naguranih gledalaca na trotoaru, odlazeći dalje niz ulicu, a iz mase stiže odobravajući huk, jer je vozač tako dobar, jer ovaj dan oni nisu bili na ulici. A već sutra, pomahnitali vozač, dostigavši najveću brzinu, a ne zgazivši dovoljno,
kod najveće grupe naglo skreće ka pločniku i svom silinom udara u masu, ubijajući sve pred sobom, dok i njega ne izvuku iz zaglavljenih i polupanih kola, ali sve je to jedna svetkovina imanja i bezobzirnosti i svi pritičavaju da vide i raduju se kolika je gomila izginulih. Uzimaju im dragocjenosti i skidaju odeću ako vredi, svi plješću, a vozač uzdignutih ruku stoji na svome smrskanom autu. Kakva moć!